Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, memoria historikoaren legeaz mintzatuko gara, zer den, zertarako eta nortzuk parte hartzen duten legea garatzeko. Oroimen historikoak, iraganeko, balizko eta benetako gertaerak biltzen ditu. Iragana, balioetsiz eta errespetatuz. Nafarroako historiaren kasuan, bere biziko garrantzia hartu dute 1936ko kolpearen, gerra zibilaren eta frankismoaren memoria historikoak. Izan ere, kasu askotan, indarraren eta odolaren poderioz, urte luzez isilarazitako istorioak daude. Nafarroan berriki oroimenaren legea sortu eta onartu zen. 1936ko kolpean, gerra zibilean eta frankismoan egondako biktimen oroimena berreskuratzeko. Memoria historikoari buruz esan behar dena da, historiaren alorrean behintzat, historia irabazleek idazten dutela, idatzi dutela beti, ez? Horregatik beti egonda, bersio bat baino gehiago, nik esango nuke, bersio ofizial bat dagola. Hori esango nuke, hori dela arazoa. Eta, karo, irabazleena potere daukatena, ez? Hori da, bersio historikoa, historia hortik beti instituzioetatik eta poteretik egiten da. Zer gertatzen da? Irabazleak hor agertzen badira, galtzaileak desagertzen dira. Adibidez xume bat jartzeagatik, ez? Iraultza sovietarra sortu zenean eta hori, momento baten istiloak izan ziren Stalin eta Trotskien artean, Stalinek hartu zuen poterea eta Trotski desagertu zen. Historiatik desagertu zen argazkietatik ere. Gauza bera gertatzen zen, imperio txinatarran edo erromatarren garaian, ez? Holako gauza gertatu dira. Horregatik bersio horiek, esan dezagun, ofizialak, historia, eta galtzaileek egiten dutena da bere bertsioa garatzea. Eta hor gaude memoria alorrean, ez? Hori da, galtzaileen bertsioa hori da memoria historikoa. Esan dezakegu memoria historikoa edo memoria kolektiboa da gizarte batek bere buruaz, bere jatorriaz, bere iraganaz daukan azalpena, ulermena edo errelatoa. Hori da memoria historikoa. Memoria historikoa gehiago Estatu Espainiarrean erabiltzen da, Europan eta bestelako tokitan erabiltzen da memoria kolektiboa. Azken finean, konzeptu berbera da. Eta da lehen esaten genuena, badagola historian aldetik bersio ofiziala eta hori, eta jendearen aldetik, galtzaileen, gizartearen aldetik badago bestelako bersioa, bereiek nola gogoratzen dute edo nola interpretatzen duten historia hori, eta hori da memoria historikoa. Zentzu hortan ematen du historia objektiboa dela, datoekin eta bar, eta bestela subjektiboa, eta ematen du zentzu hortan, nahiko, mitoak, leyendak, eta ez da horrela. Hasteko, bilak nolabait komunikatuta daude, kontaminatuta. Esan dezakegu, adibidez, historia alorrean, ez? Ni horretzen naiz, orain dela urte batzuk, hemen, Nafarroan sortu zela olako debatea, ez? Nafarroa konkistatua izan zen, ala integratu zen Espainian, ez? Espainiar estatuan, ez? Datuak objektiboak ziren, hor zeuden, ez? Datu, fetxak, figura historikoak eta hori, ez? Baina, karo, batzuentzat hori aztertzen zen Espainiako perspektibatik, eta zentzu hortan hori zen Espainiaren historiaren zati bat. Guretzat berriz, dato berberak, errelato berberak, ziren gure historia osoa nola hor estatu bat desagertu zen, eta ze eragina izan zen, guretzat hori zen historia totala. Ez zen
historiaren zati bat nola talde bat edo zati bat barrura etorri zen, ez? Hor ikusten duzu, historia, alde desberdinak, sujeto desberdinak izan ditzakela, ez? Historia. Baina memoriaren aldetik baita ere gertatu daiteke gauza bera. Gure interpretazioan edo gure errelato hortan, sar daitezkela bestelako divagazioak, mitoak, Sabino Arana, Jaunzuria, tabar, eta ordun hori peligrosoa da. Ordun, ze egin behar da, memoria historikoa kontrastatu behar da historiarekin, naiz eta gure interpretazioa, beti landu behar da historiaren kontraste horrekin, eta jakin behar da historia ere ez dela erabat objektiboa. Beti esan deguna, hori nahiko bersio ofiziala, akademikoa eta hori, baina neurri baten jakin behar da baita ere kontaminatuta dagola poteren aldetik, bersio hortatik, edo subjetibidade interesatu horretatik, ez? Hori da. Noiz sortu den guzti hori? Esan dezakegun azkeneko hamarkadatan, orain arte poterea hau monopolizatzen bazun, esan dezakegu orain gizartea gero eta gehiago daukala kontzientzia bere protagonismoaz eta bere garrantziaz, ez? Soziologian, eta hortik dator, soziologian badago printzipio bat. Eta printzipio hori da, gizarte batek pentsatzen badu zeozer, gertaera edo zeozer, erreala dela, bere ondorioak, bere efektuak errealak izango dira, ze gizartea horrela funtzionatuko du. Hori da oinarria, hemen gauza bera, historia pentsatzen badegu horrela dela, ondorioak izango dira. Eta orduan hori da, historia horren artean ofiziala zen, baina jendea hori kuestionatzen hasi denean, ondorioak ere jundira gizartea eraldatzen. Horregatik, hor daukagu soziologia ikuspuntutik beste ikuspunto akademikoa. Ez da subjetibidadea edo errelatoa edo divagazioa, da baita ere disiplina akademikoa, baina bere kontestuan. Horregatik, historialarien eremua, memoria, gizartearen eremua eta soziologiaren ere bai. Hori esan duzu. Hor daude Pierre Norak edo Maurice Halbwachs, bilak bat alemana, beste soziologa eta bestea frantsesa eta historialaria horiek garatu dute. Eta gainera bilak kuriosoki lotu duten memoria esparruarekin, espazioarekin. Horregatik memorian oso lotura handia daukate tokiekin. Ez gertatu hemen batalla bat, hemen figura bat, Amaiur, ez dakizer, eta orduan toki horietan badago esan nahia. Eta esan nahi hori transmititzen da, oso importantea da, horregatik. Divagazio, jun gaitezke gai honekin luze. Badaude helburu generikoak eta helburu oso zehatzak. Generikoak, ulertu behar da zer da memoria historia, lehen esan duguna, herri baten, gizarte baten azalpena, errelatoa, eta zentzu hortan, lehendabiziko helburua da gizartea bere buruari ulertzea. Eta zentzu hortan, gizartea horrekin erabiltzen du marko global bat, kulturala, memoriala, bere nortasunaz eta bere identitateaz zein den eta hori ulertzeko, ez? Hori da lehendabiziko helburua. Adibide batekin garbiago izango dugu. Amerikako herriek eta gaur egungo errealitatea ez lukete beraiek ulertuko kolonen deskubrimentua kontutan hartu gabe. Hori garbi da, horrek eraldatu zuela erabat gizartea, bizimodua, kontinente osoa. Neurri baten gu berdin ez genuke ulertuko 36ko gerra karlistak, eta gaur arte, atzea begiratu gabe, eta zentzu hartan, adibidez, Espainiako konkista kontutan izan gabe. Baita ere, sartu ginen, beste bide historiko baten, ez? Osak, lehendabiziko helburua da, gizarte bera, bere jatorria eta bere errealitatea ulertzea. Zentzu hortan badaude bestelako olako helburu generikoak, kohesio soziala,
hau azaltzea gehiegi sartu gineake beste batean, baina integrazioa, kohesio soziala, olako helburu generikoak, baina oso importanteak, lotuta daude. Identidadea, kohesio soziala, gizarte baten eraketa, guzti honetan dago zentratuta, ez? Identidadea da gizarte baten ezaugarri basiko bat, eta memoriaekin bat lotuta da. Badaude beste helburu askoz zehatzagoak. Adibidez, nik esango nizuke, hori ez, lehen hasieran esan duguna. Beti historia nahiko monolitiko izan bada, irabazleena eta poterearena, helburu kritikoa hor dago. Guzti hori kritikatzea, kuestionatzea, eta galtzaileen aldetik esatea, historia guk egingo dugu. Guk kuestionatuko dugu, zuek, zure burua legitimatzeko eta zuritzeko erabiltzen dezuen errelatoa, kuestionatzeko. Hori da, helburu oso zehatza. Guk, gure buruaren jabe izateko behar dugu gure perspektibatik ikusitako errelato bat. Hori da, memoria kolektiboaren helburu oso zehatza eta bertan da ona, ez? Hori esango nuke. Ulertu behar da, memoria kolektiboa, memoria historikoa, basikoki transmisioa dela. Memoria transmititu behar da. Bestela ez bada kontatzen, ez bada transmititzen, ez da existitzen. Osea, nik izatea hemen datu pila eta hemen gordeta hautsan azpian, alperrik. Transmititu behar da, eta garatu behar da, eta bere eraginak transmisio hortan funtzionatzen dute edo eragiten dute, ez? Bueno, transmisio hortan, ze egin behar da, lehendabizi, esan duguna, nolabait memoria historikoa erakitzen da poterearen aurrean, ez? Orduan hori landu behar da, eraiki behar da, egin behar da. Zentzu hortan, tresna, historia da. Historia paraleloki doa memoriakin, baina beti debate hortan, polemika hortan. Orduan, landu behar da, kontatu behar da, eraiki, sortu behar da, eta kontrastatu behar da. Baina batez ere hori transmisio bat, transmititu behar dira. Orduan, oso importantea da memoriaren garapena. Nola gauzatzen da, nola gizarteratzen da memoria? Modu xumean, guk ezagutzen duguna, ospakizunetan, zeremonietan, ekitaldi simbolikoetan, guzti hori, memoria berregiten, bersortzen duena eta jendearekin lotzen duena, hori da, landu behar dena, zeremoniak, jaiak, festak, simbologia, guzti hori, transmisioa, beti transmisioa, komunikazioa, transmisioa, hori da klabea, hori ulertu behar da. Hori gabe, memoria, guk orain ez bagenu 36ko gerraren zentzua, gaia hor alpilpil, garbi, galduko zan. Hori garbi da obvio, ez? Orduan, hori da landu behar den puntua, transmisioa. Eta lehen esan duguna, memoria guneak, oso lotuta daudela dira, transmisiorako nolabait, ez dakit guneak, ez? Horren egiten dira zeremoniak, adibidez horreagan, egin dugu olako jaialdia, egin dugu olako bilkura, horretarako da. Hor bere esan nahia, indartzen da, jende asimilatzen du, eta indarre nolabait emozionatzen da, ez? Osea, emozioa, simbolismoa, guzti hori da, transmisioa. Hasieratik esan dugu historia dela poterearen tresna bat. Bere burua justifikatzeko, esateko, hemen gaude gauzak horrela jundirelako, eta horrekin justifikatzen da, legitimatzen da, zuritzen da, ez? Horren atzean zer daude, zauriak. Zergatik da importantea memoria kolektiboa eta memoria historikoa jorratzea, lantzea, eraikitzea, transmititzea. Hain zuzen, gizartearen zauriak gainditzeko. Gizartea beti behar du kohesio bat. Eta, karo, kohesio hori lortzeko epe luzean beti prozeso sozietariotan ondo oinarritu behar dira, eta horregatik esaten duguna lehendabizi egia behar da, berreskuratu behar da, egia horretarako ikertu, baina egia da. Baina baita ere, nolabaiteko galtzaileen ohorea eta justifikazioa eta bere paperaren justizia baita ere mahai gainean jarri behar da. Ze normalean galtzaileak beti gelditzen dira desprestigiatuta, gelditzen dira gaiztoa bezala, gorriak ziren, ez dakizer, deabruaren
eta bar, eta ez, horri buelta eman behar eta ez, legalidadea gorriarena zan, gorriena zan, ez, hori erreparazioa importantea da, ez, eta zentzu hortan baita ere, nolabait hori, ez, erreibindikazio bat egin behar da galtzaileen aldetik, errekonozimendua, horregatik, errekonozimendua, egia, reparazioa, dira normalean erabiltzen diren hitzak edo latigiloak, baina bere esanahia oso beharrezkoa da, ez da kasualidadez esaten dena, ez. Normalean gizartean, ikusten baduzuen transizioan, frankismoan jarraitu zuen, frankismoa mantendu zen, eta bai, demokrazia eta dena berdina, baina goian irabazleak eta galtzaileak inolako errekonozimenturik gabe, eta gaur egun 40 urte beranduago jarraitzen dugu oraindik bere hilobiak berreskuratzen, ez da landu hiltzaileen eta hilketen egia nola gertatu zen, nun amaitu zen jende hori, hori oso tragedia latza da, ez? Eta hor ikusten da, ze importante den hori, guzti hori, askotan latigilo edo retorika dena, baina egia, erreparazioa, errebindikazioa eta rekonozimendua beharrezkoa dela, ez da kasualidad. Gizartea behar du, guzti hori, gizartearen zauriak gainditzeko eta sendatzeko, gizarte sano bat nahi badugu. Gizarte irabazleak eta galtzaileak betirako, eta batzuk dira morroiak eta beste batzuk, gaude beste dinamika beten, baina gizarte justo baten aldetik hori beharrezkoa da. Bi 2013ko foru legea aldarrikatu zen 1926ko kolpe militarraren biktimen eskubideak bermatzeko eta defendatzeko. Eta batera, Nafar gizarteak bere erakundeen bidez, defentsa hori ere aldarrikatzeko eta bermatzeko. Orduan, dagonerako 2017an zegoen estatu mailan memoria historiko lege bat, baina sektore askok pentsatu zuten nahikoa ez direla, eta horrexegatik elkarlego batzuetan hasi ziren lege autonomikoak aldarrikatzen. Orduan, oso tresna baliagarria izan da memoriako politika publikoak garatzeko eta indarrean jartzeko. Orduan, uste dugu alde horretatik ezinbesteko tresna izan dela. Dena den, legea ez da nahikoa. Politiko publikoak bultzatzeko behar duzu nahi politiko bat, eta asmo politiko bat. Eta hori gertatu zen Nafarroan bereziki 2015tik aurrera. Nik 3 iturri mota desberdinduko nituzke. Alde batetik, baditugu testu dokumentuak, hori artxiboetan daudenak, eta horiek ikusteko zailtasunak gertatu dira eta oraindik gertatzen dira. Gero, beste alde batetik, badago oso iturri garrantzitsua lekukoen eta aideen testigantzak. Orduan elkarrizketak, ahozko iturriak oso garrantzitsuak dira errepresioa edo bortizkeriaren historia eraikitzeko. Eta azkenik beste dokumentu mota bat dira irudiak. Adibidez, desobiratze goiztear garaiko argazkiak oso garrantzitsuak izan dira ulartzeko nola izan ziren desobiratze horiek, nola izan ziren herrietan egindako omenaldiak, eta lurperatzeak, nola eraiki ziren panteoiak, eta bar. Nafarroan
bereziki dugu artxibo nagusia. Artxibo nagusi horretan baditugu dokumentazio garrantzitsuak. Besteak beste, ardura politikoen espedienteak, depurazio espedienteak, gerrako batzorde zentral karlistaren dokumentazio, edo gelditzen dena, dokumentazio judiziala, eta bar. Gero, beste alde batetik, artxibo administratiboak, Nafarroa Gobernu berakoa, baditu historia garaikideko artxibo batzuk. Gure partetik, Nafarroako Memoriaren Institutuan dokumentazio zentro berri bat eraikitzen ari gara, eta dokumentazio zentro edo artxibo digital moduan funtzionatzen da. Orduan, horretarako digitalizatzen ari gara dokumentazio pribatua, bereziki argazkiak, oroigarriak, eta bar. Eta estatu mailako artxibo batzuen fondo batzuk ekarri ditugu ere digitalizatzeko. Estatu mailan, zenbait artxibo daude. Alde batetik, bere garaian Gerra Zibileko artxiboa izan zena, gaur egun Memoria Historikoa dokumentazio zentroa, Salamankan dagoena, hor oso dokumentazio aberatsa dago. Beste alde batetik, Alcalá de Henaresen dagoen administrazioa artxibo nagusia, eta gero horri gehitu behar diogu artxibo militarrak. Orduan, zera zonaldearen arabera, bati edo besteari joan behar diogu, baina horien artean daude Ferrolekoak, Abilakoak, Guadalajarakoak, Bartzelonakoak, eta bar. Orduan, neurri handi batean badago dokumentazioaren dispersio handi bat, eta orduan horrexegatik saiatzen ari gara nolabait biltzea, Nafar herritarrei kontsulta errazteko, baina prozesu hori behar du bere denbora. Ez, inolaz ere. Bere garaian, frankismoaren historiografiak helburu nagusia izan zuen. Hau da, kolpe militarra justifikazioa bermatzea. Orduan, justifikazio horretan, biktimen egoera kanpo gelditu zen. Orduan, nola bildu dugu eta eraiki dugu biktima horien historia? Memoriaren bidez. Haiek kontatu duten oroimenen bidez. Orduan, memoria historikoa alde horretatik balio handikoa izan da frankismoaren historia eraikitzeko. Gaur egungo errebisionismo historikoa zer egin nahi du? Nolabait berriro itzultzea frankismoaren argudioak eta argudio horietatik nolabait berrikusi, baina aldarrikatzeko eta nolabait oposizio bat egiteko historiografia egin duen aurrera penen aurka. 2005an sortu zen Bakearen Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen zuzendaritza nagusia politika publikoak garatzeko. Hau da, memoriari buruzko, bizikidetzari buruzko eta biktimei buruzko politika publikoak garatzeko. Honetan, bi zerbitzu ditugu, alde batetik bizikidetza eta giza eskubideak, eta beste batetik Nafarroako Memoriaren Institutua. Orduan, gure lana hori da. Bizikidetzarekin, giza eskubideekin eta memoriarekin zerikusirik duten gaiak jorratzea. Hor barnean, Nafarroako Memoriaren Institutuan dokumentazio zentro bat eraikitzen ari gara, gai
hauen inguruko liburuak, txostenak eta dokumentazioa biltzeko. Bueno, hasieratik ikusi genuen hau mankomuneko lana zela. Orduan, hasieratik Memoria Historiko elkarteekin harremana izan dugu. Gero tokiko entitateekin eta udalekin nahiko harreman estua izan dugu. Eta beste alde batetik, beste autonomiaren mandateriekin harreman ere izan dugu. Dola 2 urte hemen egin genuen batzorde interautonomiko bat. Gero, unibertsitateak ere hor badu hori funtsesko rol bat, eta horregatik Memoria Historikoaren dokumentazio fondoarekin oso harreman estua dugu, eta gu gara bere parlamentuarekin batera bere jarduera finantziatzen dugunok. Frankismoa bukatu zenetik, historia berrikusi eta sakonago aztertu da. Batez ere nik uste dut saiatu zirela ezabatzen Errepublikak egindako lorpen guztiak, lorpen gehienak, aurrerapen pila egin ziren urte gutxitan, eta hori saiatu ziren ezabatzen. Eta batez ere gero, kolpeta gero egin zuten errepresioa batez ere. Hori da ezabatzen saiatu direna, ez. Ez dakit, beriztu beharko genuke, ofizialki gauza gutxi egin dira, ez, horretarako, nik uste, duela gutxi arte, behintzat. Historiagile batzuk bai publikatu egin dituztela gauzak, hor daude, baita zeniden partetik, hainbat gauza egin dira, ahalegin handiak egin dira, hori airean mantentzeko, eta, azken boladan instituzio batzu baita sartu dira, gai honetan, eta zorionez, transmisioaren prozesu bat baita egiten hasi da. Azken urtetan. Historia hobe ezagutzeko, lekukoen testigantzek eta esperientziek garrantzi handia dute. Operación Retorno fue la recogida de todos los restos que pudimos de los fusilados del 36 y de otros años, de la Guerra Civil Española, en toda Navarra. Comenzamos aquí, en la Ribera, Marcilla, después fuimos nosotros y a varios pueblos. Se unió también con nosotros La Rioja, sobre todo de Calahorra, porque había muchos de Calahorra en los Altos de Peralta. Y fue eso, ese trabajo de pedir presupuestos, sí, también presupuestos, de pedir permisos, de hablar con los familiares, de saber dónde estaban enterrados, en fin, en saber comunicarnos también con personas que sabían exactamente dónde estaban. O sea, fue todo un trabajo de todos, pero fue además un trabajo por el cual nos formamos como una gran familia. Nos ayudamos mutuamente todos los pueblos. O sea, fue algo de verdad que no se puede... Los que estuvimos viviendo aquello, yo creo que nadie lo habremos olvidado, porque fue muy grande. Nafarroako gobernuak ekintza ezberdinak aurrera eramaten ditu memoria historikoa garatzeko. Asko dira eta zaila da laburbiltzea modu laburrean. Gu lan egiten ari gara 6 ardatzetan. Alde batetik, biktimei omenaldiak, desobiratzeak eta ADN bankua, memoriaren tokiak, ikur frankisten kenketa, memoria duten eskolak programa,
hezkuntza programa, eta azkenik dokumentazio zentroa. Horiek dira ardatzen nagusiak eta hor bertan garatzen dira jarduera asko. Bueno, desde el año 2015, cuando con el cambio de gobierno se puso en marcha la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y dentro de ella había una sección, la sección de Memoria Histórica, que en el año 2018 se transformó en el Instituto Navarro de la Memoria. Entonces, el Instituto Navarro de la Memoria es el encargado, dentro del Gobierno de Navarra, de la implementación de las políticas públicas de memoria. Por una parte, se pretende, con el Centro de Documentación, la localización, preservación y divulgación de la memoria, a través de lo que va a ser un fondo de entrevistas y un fondo documental, pero también, al mismo tiempo, dentro de los proyectos habría que destacar el programa educativo Escuelas con Memoria, un programa que pretende hacer reflexionar a las nuevas generaciones sobre los sucesos traumáticos que se produjeron a partir del año 36 y durante la dictadura franquista. Además del proyecto educativo, hemos desarrollado proyectos en torno a los lugares de la memoria histórica de Navarra y, de igual forma, hemos desarrollado proyectos intentando buscar a los desaparecidos, con un plan de exhumaciones, un banco de ADN que pretende su identificación y lo que es ese proceso, una vez que es positivo, su entrega a los familiares. A ver, para entender un poco la situación actual tendríamos que remontarnos a los años 70, cuando personas como Jimeno Jurío o colectivos como Afán y Altafalla, con aquel trabajo de investigación que concluyó en la obra, en un libro que se llamó Navarra 1936, de la esperanza al terror, y luego también, bueno, un libro que ha supuesto un poco la cabecera de todas las personas que nos movemos dentro del movimiento memorialista. Luego también hay que tener en cuenta todas las gentes que empezaron con exhumaciones en aquellos años, gentes de Peralta, de Sartaguda, etcétera, etcétera. Hubo unos años de inactividad posteriormente a eso, pero luego todos los grupos que fuimos surgiendo a finales del siglo pasado y principios de este, somos un poco, o nos consideramos un poco herederos de toda aquella gente que empezó, como digo, en los años 70. Las motivaciones, bueno, pues yo creo que hay grupos de todo tipo, grupos desde que van de lo más local a otros más generales, que tocan temas muy concretos o temas también más generales, etcétera, etcétera, pero todos los colectivos creo que podríamos decir que nos centramos en los ejes que machaconamente repetimos siempre, desde la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Unos ejes que, como comentaremos después, probablemente falta por cumplir, muchos de ellos, pero que son un poco la guía que nos mueve para el trabajo de recuperación de la memoria que nosotros y nosotras estamos llevando adelante, además de algo que nos parece fundamental, como es el recuperar. No solamente, muchas veces habla de la recuperación de los restos, que es fundamental, pero también recuperación de las ideas, de recuperación de las ideas por las que lucharon todos aquellos y aquellas que sufrieron aquella represión, ¿no? Es dar un poco contenido político que a nosotros nos parece imprescindible a esta lucha por la recuperación de la memoria. Por nuestra parte, nosotros lo valoramos muy positivamente, ¿no? Todo lo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta que no ha sido en las mejores condiciones, ¿no? Hemos estado rodeados de obstáculos para poder desarrollar ese trabajo, pero habría que decir, sin hacer una relación exhaustiva de todas las cosas que se han hecho, si por ejemplo destacar el tema de las exhumaciones, destacar el tema de divulgación, tanto a nivel de conferencias, documentales, libros, etcétera, etcétera, señalización de lugares de memoria, eliminación de simbología franquista y, como digo, todo esto en un ambiente, vamos a decir, casi hostil, ¿no? En un ambiente en el que lo que se pretendía es, a través del miedo, el que se fuera olvidando todo esto que
que pasó, ¿no?, a raíz de la sublevación militar del 36. Un miedo que caló y que probablemente siga calando bastante aún en muchas personas, con esa idea que se tenía de que olvidáramos, esa idea que se sigue repitiendo machaconamente de que para qué remover el pasado. Nosotros creemos que sí, que hay que removerlo y mucho, pero no con ninguna idea de venganza, sino todo lo contrario, con la idea de justicia y de que se conozca lo que pasó, porque como se suele decir, muchas veces tapar una herida en falso, si no has curado la herida, esa herida vuelve a surgir, y creemos que hay que curar primero la herida para poder taparla, o como se suele decir también, que hay que pasar página. Nosotros creemos que no, que esa página primero hay que escribirla, que aún no está escrita del todo, después hay que leerla y después, bueno, pues cuando se haga justicia ya la pasaremos. Por eso, en ese sentido, nuestra valoración, a pesar de que, bueno, en la actualidad puede haber diferentes opiniones de cómo se ha ido desarrollando, pero en general yo creo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora por lo menos ha servido para que no se olvide. Igual el trabajo que nos queda pendiente es eso que hemos hecho bien, que yo creo que hemos hecho bien, el conseguir que no se olvide, el saber transmitirlo. Antes hemos comentado que hacemos una valoración positiva del trabajo desarrollado hasta ahora, ¿no? Eso no quiere decir que yo creo que tengamos que dulcificar cuál es la situación actual. Tampoco vamos a decir que sea catastrófica, ni mucho menos, pero sí que me parece que tendríamos que hacer una cierta reflexión, ¿no?, de lo que se ha hecho hasta ahora, de cómo estamos trabajando y de cuál es el futuro. Una cierta reflexión porque precisamente en esos ejes que he comentado antes, el de la verdad, justicia y reparación, pues siendo sinceros, la verdad, bueno, pues se conocen muchas cosas, pero faltan cosas por conocer. La justicia ha sido totalmente nula. No conocemos a ningún responsable de la represión franquista que haya sido juzgado, y mucho menos, por supuesto, condenado, ¿no? Nosotros siempre decimos que precisamente una de las consecuencias de esa transición que algunos dicen tan modélica ha sido precisamente esta impunidad, una impunidad que ha hecho que ningún responsable franquista sea juzgado, y que nosotros valoramos que precisamente muchas de las situaciones que se están viviendo ahora del auge de la ultraderecha precisamente vienen de ahí, precisamente vienen de esa transición que posibilitó esa impunidad, una impunidad que aún sigue, ¿no? Y en cuanto a la reparación, pues creemos que la reparación, bueno, pues simbólicamente muchas veces ha habido cierta reparación, pero hasta que no se haga justicia la reparación, la verdad que no es posible. Y luego creo que tendríamos que reflexionar también sobre tres aspectos que a mí me parecen fundamentales, ¿no?, que uno de ellos es el relevo generacional, otro de ellos es la acumulación de fuerzas entre todos los colectivos que existimos, y otro es la movilización social, ¿no? En cuanto al relevo generacional, probablemente se esté dando y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Muchas veces creemos que el relevo generacional es que los jóvenes de ahora hagan lo mismo que nosotros hemos hecho cuando éramos jóvenes, e igual no consiste en eso el relevo generacional, y no nos estamos enterando y está existiendo, ¿no? La acumulación de fuerzas, yo creo que entre todos los colectivos, pues probablemente podríamos tener, yo no digo que no tengan que existir, todos los colectivos que existen ahora son fundamentales y cada uno tiene sus particularidades, ¿no?, pero sí que tendríamos que buscar probablemente espacios de trabajo en común, para poder acceder incluso a realizar cosas que cada uno de los colectivos por individual no lo podríamos hacer, ¿no? Y no sé, la movilización social con respecto al tema, pues yo creo que ahí también tenemos un trabajo a desarrollar, por mucho que nos parezca a los que nos movemos en este ambiente que es un tema conocido, socialmente creo que tiene poca repercusión, y lo que es peor, creo que últimamente hay un elemento que es el que tendríamos que combatir, que es mucho más peligroso incluso que todo lo que acabo de decir, ¿no?, que es la indiferencia social. Sería muy problemático que todo esto se fuera al traste precisamente porque sea un tema que a la sociedad ya no le preocupe en absoluto, ¿no? Y por incidir en alguna cuestión, a mí me parece que hemos hecho excesivo hincapié en las consecuencias, y creo que tenemos que empezar a profundizar mucho más en las causas de todo aquello que pasó. Probablemente si entrevistaríais a otras personas del mismo colectivo del que soy yo y de otros colectivos, tendríais respuestas muy distintas. A mí me parece que, bueno, yo personalmente creo que ha habido un cambio fundamental desde 2015, y el cambio fundamental es que antes de 2015
con los gobiernos de la derecha, lo que había era obstáculos por todas partes para poder desarrollar nuestro trabajo. Ahora, por lo menos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, sí existe un deseo y sí existe una política de memoria en los gobiernos que ha habido a partir del 2015. Otra cosa es que esa política de memoria podamos estar más o menos de acuerdo. Yo sé que hay veces que los ritmos son distintos, lo que pasa es que muchas veces interpretamos las diferencias de ritmos como que desde las instituciones no se esté haciendo nada. Y otras veces al revés, cuando hay alguna iniciativa institucional nos creemos que lo que quieren hacer es sustituir las iniciativas de los movimientos memorialistas. Teniendo en cuenta todo esto, yo creo que mi valoración personal, que no sé si será mayoritaria o no será mayoritaria, yo creo que ha habido un cambio fundamental y que por lo menos la relación con las instituciones y el poder trabajar en común con las instituciones ha existido. Quizás lo que tendríamos que hacer en los movimientos memorialistas es otra reflexión también en este apartado, en el cual viéramos cuál es el trabajo y cuáles las acciones que desde los movimientos memorialistas teníamos que hacer y cuál es la que tendrían que hacer desde las instituciones. Y sobre todo ver, que yo creo que sí, que las hay, muchas posibilidades de trabajo en común con ellas, entre unos y otros. Lo que pasa que lo que no tenemos que equivocar es eso, no tenemos que equivocar ni suplantarnos, ¿no? Pero esa reflexión dentro del movimiento memorialista yo creo que hay que hacerla. Creo que es un momento bueno, porque creo que hay unas instituciones receptivas con el tema. Otra cosa es que no estemos de acuerdo, por supuesto, en todo lo que se está haciendo, ni en el ritmo, ni en la intensidad, etcétera, etcétera, pero sí creo que hay muchas posibilidades de trabajo en común y en ello creo que tendríamos que hincarle el diente. Bueno, yo creo que este es un tema fundamental. De muchas de las cosas que he comentado ahora, creo que la transmisión a través de lo que es el sistema educativo es fundamental. Cuando hablamos de verdad, pues es fundamental que se pueda transmitir en la educación. ¿Qué sucede? Bueno, hasta ahora se han hecho cosas. Desde las instituciones ha habido lo que se llaman escuelas de memoria, que hay mucho profesorado que ha entrado ahí y que se están haciendo trabajos. Se está intentando que el tema sea transversal en muchas asignaturas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que falta lo fundamental. Nos movemos por ahora mucho con voluntarismo. Está muy bien que haya profesores y profesoras que le den importancia al tema y que lo introduzcan en su currículum, pero lo que creemos es que ha llegado el momento en que tenga que ser oficial, que sea a través de las instituciones que este tema oficialmente entre en el currículum educativo, porque como he dicho al principio, nos parece que es fundamental precisamente para lo que he comentado también en otra ocasión, para la transmisión, ¿no? Creo que, como he dicho, estamos haciendo un trabajo muy importante para que no se olvide, pero creo que este es un eje fundamental para que precisamente esa transmisión la hagamos adecuadamente. Bueno, la creación del Instituto Navarro de la Memoria es una de las reivindicaciones históricas del movimiento memorialista. Durante muchos años fueron las familias las que recuperaron la memoria de las víctimas del franquismo. Después fueron las asociaciones de memoria histórica las que, recogiendo sus testigos, se encargaron de recuperar esa memoria. Pero durante muchos años, durante décadas, tanto familiares como asociaciones han reivindicado que sean las instituciones las que recojan el testigo y que implementen unas políticas públicas de memoria que acaben reconociendo la memoria de las víctimas y que organicen actividades en torno a esa memoria. Por lo tanto, el hecho de que el Gobierno de Navarra haya creado un Instituto Navarro de la Memoria significa el compromiso del Gobierno de Navarra con la memoria de las víctimas de la represión franquista y su compromiso con lo que pueden ser valores diferentes, valores que anclen, que hundan sus raíces en ese proyecto republicano, en ese proyecto democrático que fue violentamente atacado por la sublevación fascista. Beno, baloreazioa hiritarrek egin beharko lukete, bai? Baina guk pozik gaude egindako lanarekin. Bazegoen asko egiteko eta 5 urte hauetan
guk uste dugu bultzada ederra eman diogu gai honi. Gelditzen dira gai asko jorratzeko, aurten adibidez, erbestearekin gaude, eta gero, frankismoa gerra garaian hasi zen, baina gero 40 urtez jarritu zuen, eta gure asmoa da, poliki-poliki aurreratzea alde horretatik ere. Yo creo que sí que fue positivo en lo primero, pues por haber podido sacar todos los que sacamos. Por ejemplo, de Peralta eran 87 y sacamos... espera, nos faltan 6. O sea, tenemos 82 en Peralta, porque incluso restos del sacerdote de Eladio Zelaya, tenemos también en el Panteón. O sea, estaban en Peralta, sabíamos dónde estaban, los sobrinos, se me puse en contacto con ellos, le han hecho el ADN, vino Paco Echeverría, le hizo el ADN y efectivamente era él. Entonces, han sido, incluso hasta el otro día, porque estoy haciendo un archivo, porque si no me voy a volver mona, y ahora estoy archivando todo, y entonces sabemos hasta dónde están. Yo ya sabía dónde estaban, pero bueno, ahora tengo ya la lista de cómo están. En el Panteón, pues tenemos en el primero a derecha tal, quién están en cada sitio. Fue una gran... Yo había visto mucho las lágrimas de la gente cuando venían a mi casa, pero cuando hicimos todo esto, pero eran lágrimas de muchas veces de rabia, pero también de aliento, de por fin poder conseguir traerlos, que era lo que más deseaban. Aquí, mi madre y una señora que también los tenía en Monreal, no queréis saber cuando veníamos de buscar y no los encontrábamos, los de Monreal, qué maneras de llorar. O sea, habían pasado muchos años, pero el cariño no se pierde. Jose Maria Jimeno Jurio, nafar historiatzailea, frankismo garaian hasi zen errepresioaren biktimen informazioa bilatzen, nafar artxibategietan. Hurrengo hamarkadetan, bere ikerketa lanak argitara eman zituen. Nire aita Artasoarra zen, karlista familia batekoa, eta azkenean Artasoar guztiak bezala oso karlista bere gaztaroan, baina gero 60. hamarkadan eta batez ere 60. hamarkadaren bigarren erdialdean komunismoa hartu zuen bere gain edo marxismoaren filosofia dialektikoa, eta alde horretatik apaiz, eta bera apaiza egin zen, apaiz gorria bihurtu zen, ez? Bera apaizgoaren garaian errepublikarrekin harreman estua izan zuen, eta zentzu horretan ere memoria historikoarekin harreman handia izan zuen, errepresaliatuko familiekin. Eta gero ja sekularizatu egin zenean, alegia apaiza izateari utzi zenean, bere ikerketak direla eta Nafarroa oso ongi ezagutzen zuen, eta batez ere tokian tokiko gertaerak, gerra zibilarekin zerikusi zeukatenak batez ere, eta ja 1974an, oraindik frankismoaren barruan, gundelarik enkargu bat jaso zuen errepresioaren ikerketa egiteko. Zentzu horretan aitzindaria izan zen, estatu osoan, eta gutxika eta 70. hamarkadaren bigarren erdialde horretan bere ikerketak aurrera burutu zituen, klandestinitatean lehenengo, noski, oso egoera zaila batean, eta alde horretatik lehenengo heriotzen kalkuluak berak egin zituen, eta errepresioaren lehenengo dimensioa eta testigantzak jaso. Gero 1977tik aurrera, transizioa aurrera egin zuen heinean, argitalpenak eta egiten utzi zirenean, berak lehenengo argitalpenak atera zituen errepresioaren inguruan, Euskal Herriko Puntoiora aldizkarian,
Eta zentzu horretan, aitzindaria izan zen ere horretan, errepresioaren dimentsioa eta nondik norakoak argitaratzen. Gainera oso artikulu balienteak ziren, eta ez duen bakarrik errepresioaren dimentsioa azaltzen, baizik eta ere errepresoreak, alegia, fusilatzen zituztenen izenak ere jartzen zituen arazorik gabe, ez? Horrek sekulako ondorioak izan zituen berarentzat, batzuk oso gogorrak, heriotz zigorrak, besteak beste, eta zentzu horretan berak aurrera jarraitu zuen, liburu batekin nahi zuen material guzti horrekin, edo hobe esan da, 3 liburu burutu nahi zituen, bata Nafarroako errepresioaren inguruan oro har, gero beste bat Sartagudaren inguruan, eta beste bat San Cristobaleko gotorlekuaren inguruan, presondegiaren inguruan. Hainbat arrazoiengatik ez zituen burutu, baina bere material guzti horiek hor gelditu ziren, 1986an Altafaila kulturtaldeko proiektua argitaratu zen, eta nire aitaren materialak horretarako ere balio izan zuten, hori aberasteko izugarri, eta material guzti hori duela urte batzuk ona editatzen ari gara, Nafarroako gobernuaren laguntzarekin, eta Pamiela Udalbidik eta Euskal Kultur Elkargoak argitaratzen dituen bere obras kompletas sail horretan. Errepresioa ikertzen baino gehiago, errepresioa ezagutzen nire aitak ezagutu zuen osongi, esango nuke, 50. hamarkadatik aurrera. Zeta, bera apaiza zen, eta hainbat lekuetan, apaizgoa egin zuen hainbat lekuetan, bizitzen egon zen beti errepublikanoen etxeetan. Eta orduan, eta errepublikano errepresaliatuak, ez? Eta bera, naiz eta garai horretan karlista izan, baina oso modu naturalean kimika oso estua izan zuen errepresioarekin, ez? Bai Altsasun, bai Zangotzan, baita Lizarraldean ere. Eta gero ja 70. hamarkadan berak beste ikerketa batzuk egiten zituelarik Nafarroan zehar agertzen zitzaizkion hainbat testigantza eta jasotzen zituen. Baina hori gero ja 1974ko urrietik aurrera ja nolabait esateko bere ikerketa lerro nagusitzat hartu zuen hura. Zergatik 1974ko urrian apaiz gorri batzuk bultzatu egin zuten ikerketa bat egitea, batez ere ikusteko errepresioaren dimentsioa eta Elizaren papera errepresio horretan. Eta nire aitari enkargatu zioten, baita Victor Manuel Arbeloa historialariari, baina Arbeloak ez zuen aurrera egin, bakarrik nire aitak egin zuen, eta ordundik aurrera bere ikerketa hasi zuen, hasiera batean klandestinitatean, noski, eta bere ikerketa batez ere bi motatakoa zen. Alde batetik, elkarrizketak egiten zituen hainbat herrietan, Nafarro osotik egon zen ikerketa hori bultzatzen, eta gero eraberean joaten zen herri guztietako artxiboetara, bai udal artxiboetara eta baita Elizako artxiboetara, zertarako ikusteko hain zuzen ere 36-39 arteko tarte horretan batez ere heriotza liburuak ikertzen, noiz hil ziren, ze identitatea zeukaten, izen-abizenak, eta hor jasotzen alzen informazio guztia. Horretaz gain, beste ikerketa batzuk ere burutu zituen guzti hori osatzeko. Eta hori izan zen bere hastapena, momentu batean, nun deus ez zegoen ez metodologiarik, ez deus idatzita horren inguruan. Beraz, zerotik hasten zen, bai Nafarroan, bai Euskal Herrian eta estatu osoan zehar, eta zentzu horretan ere berak lehenengo datuak jaso zituen, eta gero ja transizioa aurrera joan ahala familiarrek bere familiakideen arrastoak bilatzen ari zirenez, nire aitak datuak ematen zizkien, haien lana errazteko, baina eraberean
familiarrekin izan zuen hartu eman estu horrekin, haiengandik ere datuak jasotzen zituen. Orduan bere ikerketa oso aberatsa izan zen eta oso emankorra era berean batez ere biktimentzat. Nik uste bere garrantzia itzela dela, ez? Bi arrazoiengatik. Lehenengo aitzindaria izan zelako, ez zen estatu osoan bera baino aurrerago edo lanik egon, beraz, horrengatik bakarrik garrantzitsua, baina batez ere ez da bakarrik kronologia arrazoi bat, ez da bakarrik frankismoan bertan ikerketa hauek bultzatu zituelako, baizik eta bere ikerketaren dimentsioarengatik, ez? Bai transizioaren garai horretan bere ikerketa ezinbestekoa izan zen lehenengo exhumazioak aurrera eramateko, baina gaur egun ere bere ikerketa sekulako balioa dauka. Ez bakarrik balio historiografikoa, baita balio praktikoa ere, ez? Hainbat eta hainbat exhumazio egin dira gaur egun bere ikerketei esker. Eta zergatik egin handi batean, berak entrevistatu zituen pertsonak, 70. hamarkadan, gehienak hildak daude jakina, ez? Eta orduan gaur egun egin daiteke ikerketa, baina ez garaiko protagonistekin, ez? Zentzu horretan, beraz oso garrantzitsua da, ez bakarrik historiografikoki izan duen edo izaten aldi duen potentzialidadearengatik, baizik eta praktikan biktimei sekulako mesedea egiten dielako. Elkarte memorialistek behin baino gehiagotan aldarrikatu dute Jimeno Juriok egindako lana. Alde batetik nik azpimarratuko nuke 70. hamarkadan argitaratu zituen lanak, batez ere lan divulgatiboak izan ziren, Punto y Hora de Euskal Herria aldizkarian, eta lan horiekin batez ere biktimentzat oso garrantzitsuak izan ziren mugimendu hori ere suspertzeko, ez? Eta datuak hor azaltzeko. Batez ere Nafarroako datuak, Nafarroa dakigun bezala hemen ez zegoen gerrarik, ez zegoen fronterik eta sekulako errepresioa egon zen, ez? Orduan errepresioaren dimentsio hori ezagutzeko oso garrantzitsua izan zen hasieratik, ez? Eta gero ere, ez bakarrik dimentsioa, baizik eta errepresioaren krudeltasuna. Adibide ezagun bat aipatzearren, nire aita lehena izan zen Maravillas Lambertoren kasua azalaratzen eta bere detaile guztiekin eta errepresoren izen abizenekin, ez? Hori oso ausarte izan zen bere momentuan eta animatu zituen beste batzuk berari jarraitzen eta bere ereduari jarraituz bestelako ikerketa batzuk egiten, ez? Eta gerora egin zuen lan gehiena argitara gabe gelditu zen eta orain argitaratzen ari gara eta zentzu horretan dimentsioa izugarria da, ez? Okupatuko du gutxi gora bera 4 liburu oso lodi, bakoitzak gutxi gora bera 600 tapiko horrikoa, eta hori da bere lanaren dimentsioa memoria historikoan, ez? Argitara gabe utzi zuena, ez? Izugarria da. Jimeno Jurio gabe ezin da ulertu Nafarroan egindako lan guztiak memoria historikoaren inguruan. Berak egin zuen oso funtsezko lana, garai hartan pentsa dezakegu 70. hamarkadan ez zela bat ere erraza,
eta berak ere, sufritu zituen ondorio larri batzuk bere lanagatik. Orduan, bildutako dokumentazioa artxiboetan, bildutako elkarrizketak, dokumentazio horiei guztiei esker, posible izan da, gero argitaratu diren lanak izatea. Ahaztuen memoria berreskuratzeko, Nafarroako gobernuak ekintza ezberdinak garatu ditu. Tresna edo baliabide ugari daude. Nik azpimarratuko nuke batzuk. Adibidez, hilobien mapa. Oso tresna garrantzitsua izan da, kokapenak zehazteko. Beste alde batetik, nupean fondo dokumentalak garatzen ari den datu basea oso tresna funtsezkoa da. Gure partetik ere, dokumentazio zentroan biltzen ari gara, mota askotako dokumentazio digitala. Gero, ditugu hitzarmenak oso garrantzitsuak dira, erakundeekin, institutuekin, unibertsitateekin, tresna horien bidez, lortzen ari gara, aurrera pausoak ematea. Gainera, gazteen artean memoria historikoa lantzeko, Memoriadun eskolak programa garatzen da aktibitate ezberdinekin. Gure lehentasunen artean, hasieratik egon da hezkuntza programa. Eskolak, memoria duten eskolak. Orduan, programa honen bidez, lortu nahi dugu ikasleek ezagu dezatela garatzen ari den lana. Modu horretaz, desobiratzeetara joan dira, biktimekiko topaketak eta elkarrizketak izan dute, eta adibidez, Ezkabako ieslariek egindako bidea ibili dira. Orduan, halako ekimenak oso garrantzitsuak dira gazteriengan memoria historikoarekiko grina izateko. El programa Escuelas con Memoria, que implementó en el año 2015 el Instituto Navarro de la Memoria o la sección de Memoria Histórica, pretende ser un proyecto que renueve didáctica y metodológicamente la práctica de la docencia en los centros de enseñanza de Navarra. Por una parte, organiza proyectos de formación junto con el CAP del Departamento de Educación, donde, como digo, se pretende la actualización científico y didáctica de la práctica docente, y por otro lado organiza una serie de actividades en torno a la memoria, actividades que van dirigidas al alumnado, actividades en las que se participa y se reflexiona sobre esos hechos traumáticos que ocurrieron a partir de 1936. Se pretende, con el programa Escuelas con Memoria, convertir a la memoria en una herramienta de análisis de ese pasado traumático, en una herramienta crítica con los procesos de vulneración de derechos humanos, para que las nuevas generaciones analicen tanto esos procesos de vulneración del pasado como del presente, porque evidentemente tanto ellos como ellas, alumnos y alumnas de 14 a 18 años, viven en una sociedad donde esos hechos traumáticos, esos procesos de vulneración de derechos humanos no han dejado de existir. Al mismo tiempo, el programa Escuelas con Memoria pretende que los centros educativos desarrollen proyectos de innovación. Pretendemos convertirnos en un lugar donde esos proyectos de innovación se den cita para que puedan ser compartidos con otros centros educativos y que se forme una red de escuelas con memoria, donde la herramienta fundamental para la transmisión sea el recuerdo del pasado y el análisis crítico de esos hechos violentos. Esan daiteke, azken urte hauetan lan handia egin dela, ekimen asko martxan abiatu dira, baina beste alde batetik ikus dezakegu badaudela kontu asko argitaratzeko, argitzeko eta ikerketa gehiago egiteko.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.